Baptist Church, Ijatu, members itu, Arnam, Yesus Kristus kita naik hukum kipi. Nang tum dam rapir kadang ni bir tak kami persoalan. Ikroy tum pan baptism pino, post performance pen. Kalau tu Baptist Church itu, akikroy Arnam hukum apan RD kipi pen apa sih? Bir tak kami aciri nang Greek lo, nang Greek pen jok si Arnam arjan bong lo, pen pini por Mondoli ke pan. Aja kong kelong si pini por ke.e.pon po. Lasi lakado ko pini kang Baptist Church pastor, lapen associate pastor, kijatu members atu, lapen dak fellowship kijatu members atu, lapen pini NTB pen nang setong dun staff doa, lapen pini nang setong dun Kristo pan product coating zero doan up to pan. Aprang si Kristo men pen atu pan kado people zero. Ningarong nang ji pini por la Rongteke Baptist Fellowship utot Mondoli ke.e.pon pansi seperti itu kan. Asli ni asal ke.e.pon lah. Rock ke.e.pon macam sambil fikir rock ke.e.pon. Lapen ni nang panang pulang nang kepitor lapang soalong taksi ni Mondoli ke.e.pon. Lapen cuma jakong ta la apan kayu ni deci. Adak Mondoli ke lam thebang ke Yesus pitor Kristo hello kireng where ana masupulu akik kroy pe kach bir pe na posi Mondoli ke se pini poda medak Mondoli Rongteke Baptist Fellowship lo Mondoli ke lam thebang ke ba potin kachina ke bang ke na to Kristo le kapejok ba kireng where ana masupulu punali tum kach bir pe na posi ini kedak Mondoli ipo. Asyik soke kroy ada pakai ciki kita tang por lagi tu contoh ni kali. Ibang ilang por tame arlong le itil klub asal tak. Nang itu makai kroy itil klub pada posi asat wang tame isung wang tame hang son sri wang tame nanti arjam tik ke kroy pada job. Asal ke kroy pena posti na tum arna mapantame aning pedokonji aning pangsamuji asal ke kroy pena posti ki jutina ceteta longji lapen itum abang utina pan ipejok dang lo panjok athike itum kam kemi ke klem pot kali itum pan ke pejok athe bangke kemi akam item je pan sena tum jong si order dura ke klem ke dam pen kemi sen pe jong si arna mang no ke ding mi arna ma hirjmi pi mi aot adur ke claim kita pen jong si dolo potenal tu pen jong si arna me hirjumi atheng plangi po arna ma rachan bom si arna ma dong thi po bom po than puthak arna hirjumi pe dona si non ni Rongteke Baptist Church Foundation Stone led by Reverend Johnson Bay, Executive Secretary and KBA Manja, in presence of Mr. Harsing Singlar, Pastor, Ikangadong Baptist Church on 16 November 2024. Nanti long aku berjaya mereka asing Jepun dan po. Non jong si signal lu pote aku itu kandel lado kado. Mondoli aku ke Kristo barang po. Pen bang Mondoli kan nang jadi. Apabila sokadong hemke ikoi tang tu ana pan kirumkan cuci kan dunia timur. Pasti kiki mabang hem punan di ana muji. Tapi nanti tu ana makan afrang itu kan pasti. Kalau hem tak kino, tapi ana menang. Jadi lo, tapi kebang ilang porta me alang lile. Nang pakir dulong jipa. Kita me tu work cake pun oke. Adil cak atau te alang lisi nanti kiki bang Langpon, nanti jadun bang Langpon, ayam pun bang Langpon. Tapi nang so kadang pen jo mate nali to ba putin pen jo si ara ba so kadang ke me se ka me la pen adu so Mondoli isi ara mo pat ke pa so di blanco so ka ara le he ko de non
Rongteke Baptist Church Akadom have the post upon of the Karjong here meant as it on the coupon. Okay, go. Can I do buta beno? Can I PC do that Kuramang? Make it look market. No, so kiba. No Pate hai si en li long ti nong e pere nang me o tur tan ke ye le long ti mo ti ke san ju te le lo te na te PS RBM Long 782480 to whom it may concern. Pini Nipai Petrok Taikuni 2024 Arni from the Baptist Fellowship, Kekangadong Baptist Church, Pen Kajalang Ningkan Frini Ajakan Mesen Pen Teglonglo or Nama Men Pen Kitir Tip Karjabsi Ajakong Etek Long Pen Alang Nitum Ir Amen Rongteke Baptist Church Ki Japan Kiripi Arnama Mondoli Atan Chompen Angat Ekang Belu Alang Nitum Along Kai Apar Akai Ampa Arnama Ning Kehang Kemi Kechok Ason Keklem Bon Tire O Sopo Lapen Karjong Kang Chir Kajalang Non Lapen Kai Keta Sedonas Pardon, along with Tamalong, Parsing Singer Pastor, Kekangadong Big Church. On the main mission, we give one Ladar, YouTube member, Kidwang, Lapan and Parson with the Davilitum, and Bishop, Akizatum, General Pen, Women Pen Youth, Akizatum. Lapanan parso mila dakali tum endibise balo mata ke.e.pon Mondoli a pastora tum nanga kitong mana fanga me Francis tum madak Rongteke Baptist Fellowship Amen pen doling ko sabihin pen atum mana Francis kadong si paje lo kadong lasino bangka Francis itu me kacepat sini aja megle tum handphone na Laksanakan ni dong nang cerita tu yang pantu di, baca ni pun dong.
si Pini ke.e.pon Baptiste Mondoli Fellowship Rongteke Mondoli Rongteke Mondoli ke.e.pon Lokimo Atu Sodo Labangso Thui Jadi Kupe Apang si gato we konsome yang participate installment pardon peter lo pardon lingarong public lo kini Mondoli kemi kothak apoi litom kelong support itu nam participate install le anse anong pe kelona lakan anong pe theta anse install petan bombona labangso Mondoli fellowship ke.e.pon pinian Fellowship ke.e.pon pinian kini Mondoli ke sanctuary ni lapan ke bang jilang awe akai an sutame labang solo timo athoi balle alang itum ateng kolona lapan ke.e.pon temelona lapan momo sitame jubilee ei hoi ke paman kondi along an sitame labang so alo tuiso pansle alang itum atelang kolona labang so lo tuiso Ado we kaporhi tumalongan setame arname helsume ke.e.pon latan pini ladak na jetong dono korte latan anje exam atim panang tele don ang don kumpanang setame arnamle nang tumalong helsume donana lasneli labang solo tuiso ingku konte pa also po kardongan cheraman tanse nele ado we adi dai hodai lo na peding kupon lo pardon Dakito poneli party ponlang lokimo ada galatang ring pe rock ang ring so hini along ke party head po Rongteke Baptist Fellowship 2012 to 2024 under ke.e.pon Baptist Church and Mondoli ke. Hello. Alam resume pa doon na. Mondoli kang tim ke labang sorni na stong Langpon kan executive secretary pandra churu parpik lo pini guru sarajai mek pedeng konje panel panang hor ki biakot lam menjiwe that port program ulo bosi ada mek le itu kon phirona non
apang kutin panjang si hang lu belutang te asap for and check posi signature and post eta certificate bangke Mondoli pastor reading sini tum hadai dat ki hem kuan ma baptized member udu sini alang tum kan yosi ke.e.pon ke.e.pon rep mana prangsi bangke full-fledged members atum apang kutin lapang so certificate Jadi abul hiu ngamen cetap sena, lapang so ridak kepi sena, lapang so PC certificate ke.e.pon dia pan itu body pun ada signature ada si na tu top tu jas, ada long mangra signature nang cipire berute cok di, amen. Secretary bangsi amen hang pun so tinggal si ang atum signature abang ke.e.pon ba ridak ke.e.pon kija tangra na tum signature na ke.e.pon ridak na ke.e.pon panan na tum bori apor ke save pan